Umentri rangba kajala kondot ke sangma minta ke sniu lepli patba ya ke jingking wa ro ka badan po ka wa tharya ka bo penyeso ke snong sokbar bat nongji kentuk ru ika penusla pat ki kat to ka ni ki jaka ki badan ha East Castles District ka ni ke jingking ka badan ye ke jingjong kumba shispa andu khandai point laisan po meter la tei ha ke jinglut ka bakot hado sab khandai point laispa khandai pesan klur tingka. Let's finish this part and then go. Today, the completion of this bridge is another milestone and another example of the kind of commitment that this government has. And I realize, after coming here today, the potential of tourism that is there is immense. And today, as Chief Minister in charge tourism, I can tell you that we are taking tourism to a new level in the state in the days and weeks and months to come. The kind of investment that will be made in tourism has never been made before and is unimaginable. We have recently received an externally aided project from the New Development Bank worth 730 crores for the development of infrastructure in tourism. Let me assure the people of this area and of this constituency that we will take up projects to develop tourism in this area so that future more livelihood and different other avenues can come out for the people of this area. So tourism will definitely be in the projects that we're taking up. It was there as a part of the memorandum, and I'm happy to tell you that and to assure you that we will take up tourism development in a big way in this area, which will ultimately benefit the people of this constituency. Lampang ke yang darba tho an ka jela ba me ba lindo aba ai jingkran ulaong kani ke jingkin kan kintiru ya ka kam chung kai perthei na ba ka don ya ka dur ka bala ban khring ya ki bobon kinong chung kai perthei ki bana po kari ba kumjuru na ka leng ka perthei na ka liang lampang ula kun tui ki pat ba bakin don ya ka jing long trai pat ban pen khotu ya ka ne ka wa Nangis kem bangin don getting sokumen but ubal sokumen tam hakade ngasni si ladai doktor dan kuparoy bangkwai don ni idang don rengkat ani ulem breu ba bahai konstitusi lai kita haki khatwis nem bangelong janpa uba ba but barabol Ukraine sepang ki jing jong ki pai ba jong ka konstitusi gitu ni song to bagi yo habai nunjual bagi yo konstitusi ta sela konstitusi kalau kau ini sela ba konstitusi ba bagi ba cica ba wa tambal sina surok ro non jaka nrei ni songo yo chief minister Deputy Chief Minister in charge jongka Ludi Department. Banyak ke department kibala pet perman naga bentangan konstitusi itu. Hak itu kipor mengawankan bahas election menyerap ibu balajit. Ada ngejin kelar no Dr. Dan Kuparo. Iyo ikan no kejin senja. Jongka konstitusi itu. Ndai kikatu kan ni jaka ki bangawan menta balon pois ni jaka to yu ki jing kiu bal ki jing pe perman na kalian ke department lu di kampung ngai skam bagi ki barok kani ke bangi don menta si ban play na ki bat ki we ki jing angot jong ni ulurang ba nglawan tu Bal kablay sibon ni pi kung konstitusi barok away. Ba pidang sania hakayin ke jong lead Dr. Dr. Daka ba pila ay ya kalungkor pat hawa balajit kupasan dan bangkit bat ban pendep ya ki ba pa jong i udon ke jing temu na ka benda konstitusi. Ngam non jing artatin hapo ke jing lam jong buat balajit kupasan dan kamu MLA jong pi ke konstitusi itu kam don jing
Nginya trader kan, nginya ai ke support. Ya bawa balaji. Agak itu senang. Nakaliang sumbut menteri ramba ba Preston Tunsong bakmi ikatanat pildi ulaong bakidang bon ki project na surok ki bakani ka thain kan sayo pedang ba Tunsong ulaong bakasurok ka peniso nakaput pat ka dawki ha West Giant Hills Shalingkhat Patharia ha East Khasiels ladaban mang ha jinglut ka ba prapukla kror tingka ka sarkar kalamang ru san klor tingka ya ka surok maumlo masomok ka bahaba po sila constituency. Pada mengapoi ke dikejakan yo isya pleng bakanala ka bahe. Ya jante ya jan bat ke ilaka nong jeri. Ya jante ya jan ke nong jeri bat ke sobar ilaka. Tenrei ban ya ai kublei temla. Isu ya bye bye. Ong pareng flying kiss. Nasi lengwa si lengwa. Tega obi ke jipos ni u Dr. Don. Mentah pila banyak kedup sebab. Tambah kedun ke social distance. Apa den kini ki art ligi ilaka. Tega ka bangambut bon ong kolong kami. Kane kade ke property jompi. Ublei lo thau kerpang ye kene ke jaka. Ka bagi ong Katharia. Nganget scam. Kani kejaka jong ki artli ki ilaka kan pelong ke pliangja kabapin kamai ja man kasni lengba kecing don jong ni kecing ki kabaa sngau baha boro artli ki ilaka ki soda boro anut ki don ni wat ya dai wat ya syurut marhat khasi jongi bulsin kiu uwei tan petulun uwei kata kadi kejing long jong dengan kuah ban ong wat ya dai wat ya syurut ya trelang ya imlang ban ya kiulang atrai kata kadi kabedon kam na kamta jongi ki pat ba nong song snong jong ke jelam ni kala kendiat benai nang ni ngakwa ban ya tu bi kate ke slok piem je suai gin pendep baro hang rohang ni ajiki ngalai construction ya ki officers barok ki engineers barok bakin make sure ba hapo jong newsnet kani ka slok kan lo ka slok ka babit ka babiang ngin pendep hapo newsnet ka ba na ko ban tu ip ban connect shu na kini ki artli ki ilaka ngila ai sanction sakoi ka project ka bingi ong ka border road dauki lengkhat hadu Tharia kra thau kra klur hau ni benai banwan ngin ai wo oda kaban connect ia ketuki missing link gabingi ong hapok tisang but ladingi depth saya kata kan ni ke surok jongi kan ni ka border road pikwa banwan sidauki ngau bahawan na purus layat na lengkhat ngaru ngakwa banwan si kan ni ka bentangan na ya na kan ni ke surok but ngin siyo i ka roy ka pa jong hipat ba jong ka time border area jong iprokomi katnu kan long ka burom ka bakraw ya kan ka time but west but east ka bangi ong ka mingi ka setngi ka time riwar ka baruspa but ka baitena ngakan mau habai dam im mi Dr. Don ikren arsen laisen ya kating jingking sila ngasuka penyetu ipikawai ya ka design lale udiu ba sing ubale ya ka design ladet menta ha uneu benai katayo bedukong ICM mga ba speaker ni election lagi but ngin penting kenapa yo sanction no kamro ya kati ka jingking hapo sila balagi yo saya kati jingking sila ngatrai kamaulun nong kala ja kerting bon beriu banwan sei bon beriu banwan syane siapo sila namar ka jaka ka ba itnat pal ka ba ibit ke biang pal tengah ngo ban ong yo pi kita kikam di bangile
san kelur dunangil ai sanction mentangil ai ko ada ban sedang no ya ketika surok mau melu mau cemo ilade ai ka wo ada ngadang ong YCE ba lam susiang make sure bakin sedang no hakatayo ka penukong du nai baan dekata kadai kakam ka bana kalian ke surkar lembau MLG jongpi ngingile dengan suka ban ong susu ya pi ba hakabe day bat kesurok hang ne hakon sesi jong pio I kum bakalong ki mau ki iden ki ka klau ki gebdap tan ka we ka bangi ibu ya ka thong bat ka taglong lada don kontraktor hang ne sngob hat resitom lem ketangin blacklist dengan sebelum ong ba legit thok ka kerteng ya ki kontraktor ki bom trai bha ki engineer ki seu bahaban perpoi ke report syana bat HUCM ngin I blacklist desgau bahaban ya tre ki kam ki bedang bun ki bangin penmi ke bating pi kontraktor yo pi blak tre ban nan ni sikmat dang bun ka PMGSY 3 ke ngong ka phase 3 kan sawan shet bat ngi kwa banyu I bakawai pakawai ke snong om tang ke sila konsensi Henry hapok ke jelaju gi barokawai ngikwa banyu I bakas surok kabalas siang rong kabamdon pum kabanum kedia usun kai habaya kabamot ani poyin na basuk basay katakan deh kan nong rim joka MDA government uspika badon burong laong